زمانê Kurdî zimanekî rengîn e û gelek zaravê wê hene weke kurmanciya jorîn û kurmanciya jêrîn û ji bo avakirina zimaneke Kurdî standard semînarek li Zankoya Kurdistanê hate lidarxistin. Yek ji kêşeyên ku hene diriya nêzîkbûna şêwezarên zimanê Kurdî ew ku têgihiştin peyda nabe di navbera van şêwezaran û kesên ku van şêwezaran diaxivin. Êdî me behsa wê yekê kir ku em ê çawa bikaribin wan astengiyan wan berbestan ji rêya nêzîkbûna di navbera zimanê şêwezarên zimanê Kurdî de pêk bînin. Ew yek ji xalên ku hate behskirin durustkirina atlasekî şêwezaran. Di semînarê de behsa dîroka ziman û şêwezarên Kurdî hate kirin. Di heman çerçeveyê de li ser têkiliyên di navbera şêwezaran de hate guftûgû kirin. مشترشمان زۆرە بەتابەتی لە مەسائلی ڕسەسازیە لە مەسائلی ڕسەسازی و لە مەسائلی دەنگسازیە خاڵی هاوبەش زۆرە یاساکانی ڕسەسازی کرمانی سەر و لەگەڵ کرمانجی ناوەڕاست وەرگرە ١٠٠ یاساکان وەکێکە بەڵام لایانی وشەسازی وەرگرا باس وەکو ئاماژەم پێکرد لە بەشەکانی ئاخەوتە ناو جێناوە ئاوڵ ناوە ئاوڵکارە ژمارە جیاوازیە جیاوازەکان لە خودی فۆرمیشە هەیە تۆ لە ناوەرگرا یەک لەو بابەتانەی کە بابەتێکە تەواو جیای دەکاتە بوونی نێرومیە. Kesên beşdar dibînin ku semînarên bi vî rengî hêjan e û pêwîst e herdem bêne lidarxistin. Semînarê Tosa bi şêweyeka akademî gelek û gelek giring in bo nêzîkkirina zaravên navîna zimanê Kurdî de. گرنگێکی زۆری هەیە بە تایبەتی بۆ قوتابیانی زانکۆ کاتێکەمە لە زانکۆی شۆک و زانکۆی کوردستانە خوێنین هەموو قوتابیەکانمان لە هەموو پارچەکانی کوردستانەوە بە زۆرترین شێوەزار ئێمە قساکەین بۆ ئەم سمینارانە گرنگە بۆ ئەوەی بزانین ڕێگە ئەکادیمیەکان چییە. Li gorî vê semînarê ji bo pêkanîna nêzîkbûna di navbera şêwezaran de divê danûstandin di navbera wan de hebe. Her wiha pêwistî bi atlasên şêwezaran heye ligel atlasên giştgir ji zimanê Kurdî re. Di vê zankoyê de semînarek ser zaravên Kurdî hate lidarxistin û hêviya ku zimaneke Kurdî standard bê avakirin ma dalqandî. Dilxwaz Bihlewî, Rûdaw, Hewlêr.